Само пушти го линкот. Да. Vas cambiare. I calci faccione sono molto Hadi. Что, цена пойдет. Некий замок не надо? Отзывы. Тридцать секунд, пак? Мира, он поставил. Шантума баскетбол, да? Чего надо сказать? А то ти будеш сам пет, ей. А можеш му не да? Что ты говоришь? Мира. Ями. Ями. Hey, kom. А каме вајде куш? Мисля шири пикто. Што ще шири? Ще да ги да што кажеш? Може ли некој прозор да отвори негде малце воздух да влезе по шегојно? Прозор да отвори да си Мира, то. Buona calzone per se plaso. Valla. No. Super je. Не може да ве снимам. Не. 90% од камерите се замаглени. Има таки, веселно. Это она может решать, Vak? Колку ли е проблем прозор да се отвори? Он беше. Нема министар. Нема. Фарук. Чен сторона ала. Alo, alo, çöp, bir kişi şantadan deklara. Ha? Nije vez, fakt. Ja, da djeva se naši čovjek. Samo pomoć. Vodi ova, pa ova da sa pet, co? Če sa peška? Nije mene mora da Нема време слабо. Еве где што говорам, вие за вас не знам. А може да прошли нема? А што били зуби џема? Ако излеземе надвор, ви помага повеќе? Не, šta li se dali nabijaš da mogu? Да почекаме да се одмаглат, па да излеземе надвор. Ја подпишеме дека Не телефона.
Sì? Може? Секунд. Може? Ali se potencijalno hrana kasno to. Потапец. Ja, bestemmer. Amma mi. Delen är hyresdetaljen. Mund, kryetar. Može? Mirë, mirë mbrëma të gjithëve, faleminderit për prezencën gjithë këto mediume. Dua t'i tregoj konkluzat e mbledhjes së kryesisë së Aleancës të Shqiptarëve. Uniteti pa parë si asnjëherë mes anëtarëve të kryesisë dhe kryetarëve të degëve që ishin sonte dhe konkluzat një zëri të solo. Një Aleanca për Shqiptarët u mundua në këtë periudhë që të imponon mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash në Vlen të jenë sondazhe dhe ankete. Fatkeqësisht kjo nuk u pranua prej nesh. Insistimi ishte që 4-5 veta të ulemi në Vlen dhe të vendosim se kush duhet të jetë kryetar komune, që për ne thjesht është e papranueshme sepse dalim humbës krejt, si Vlen dalim humbës. Ultimatume kohore realisht nuk mund pranojmë, se kishim ultimatum që vendoset sot. ASHE-ja definitivisht sonte vendosi që në të gjitha komunat ku garojnë shqiptarët do të delë me listat veçanta për këshilltar komunë. Jemi të hapur për bashkëpunim edhe me partit tjera për kryetar komunash në kuptimin e fjalës për përkrahje të ndërsjellë. Dhe ASHE-ja prej fillimit të majit fillon me formimin e shtabeve dhe në komunikim me aktivin politik të Aleancës për Shqiptarët në të gjitha. I Македонски да кажам, невидено единство во Алијанса за албанците, како никогаш порано, заклучоците на централното председателство, кај што беа присутни и председателите на ограноци, е дека Алијанса за албанците во овој период се обиде да импонира алатка за избор на кандидати на Влен за градоначалници да бидат со анкети сондажи. Меѓутоа тоа беше одбиено. Ние мислиме дека ако седнат 4-5 луѓе, председатели на партии или групи, работни групи, и да избираат која општина ќе ја земе, не е начин на изнаоѓање на најдобро решение за градоначалник, бидејќи на крај сите губиме како Влен. Затоа и ние одлучивме дека и ултиматумот што ни се дава временски до денеска да одлучиме по секоја цена не е прифатливо за нас. Алијанса за албанците дефинитивно во сите општини ќе излезе со собствена листа за советници, каде што се натпреваруваат албанците, мислам за западниот дел од државата, и Алијанса за албанците од почетокот на мај почнува на терен да ги формира своите штабови и да комуницира со политичкиот акт. Значи излегувате од коалицијата Вреди? Не излегуваме од коалицијата Вледи, ние излегуваме со наши листи, така да ова е наш заклучок. За другото, сега, ние мораме да излеземе со наши советнички листи, така одлучивме, а за соработка и така ние сме во Влен, нема што излеземе во Влен. A për kandidatët për kryetar komunave? Për kandidat për kryetar komuna, jemi të hapur për biseduar dhe e shohim si jetë. A vlen kjo edhe për BDS-ut e të davati? Shqipni, ne bisedum që tash për tatë për listat për këshilltar, më të që e shohim si do rjedhim punët në bazë të asaj dhe do sillim vendime. Tash për tash Alianca për Shqiptarët del vetë me lista për këshilltar në zgjedhjet lokale. Për kandidaturat ju njoftojmë përsëri. За градоначалници? Кандидатот за градоначалници? Немаме одлука за тоа. Ние побаравме од во Влен заедно, ние побаравме алатка да биде сондажа или анкета, да ги избереме најдобри. Тоа беше одбиено, што не е прифатливо за нас 4 луѓе да седнат и да одлучат ти ја земаш ова општина, јас таа општина. Локални избори се малце поинакви. Се бара тој што има поддршка без разлика од која партија. Некаде може би треба кандидат да биде непартиски.
Така за нас дефинитивно е дека одиме со листи, а за кандидатите ќе видиме. A mund të Kjo keni variante seksa është po pranueshme për mendoj Blenën. në fjali konkret po se kuptova ose po çak. Do të thon po, thoni kështu. Por nuk mund të pranojmë që kandidatët të caktohen nga 4 liderët, folni për kryetarët e komunave nuk mund të caktohen nga 4 liderët ose për kryetarët e listave, se thoni që Jo. kandidatët për kryetar komune nuk mund të caktohen nga 4 liderët, mirë por listat a dilni të pavarur me listat. Listat dalin listat e Aleancës për Shqiptarët. Kurse kandidatët për kryetar komunash, ne jemi mundu që ta imponojmë sondazhin dhe anketën. Ti përzgjedhim më të birit mundshëm me qëllim që të fiton Bleni. Në qoftë se shkojmë 4 liderë, 4 kryetarët ose grupet punës, vendosin kush çfarë merr në cilën komunë, mendoj se kjo është humbje për komplet Blenin dhe për neve është e papranueshme. Por kjo është e papranueshme edhe për Vlenin, që të keni bashkëpunime në disa komuna me shembull, dhe me BDI-n në disa me këta. Atë do të kështë shkatërrohet As që kemi diskutu, ne shkojmë me lista të veçanta, për më tutje, për kandidaturat e bisedës. Дали овој президент на Алијанса за албанците вечерашниот може да ги измести внатрешните внатрешните односи помеѓу коалицијата Блен, со оглед на фактот дека веќе имате свој став во тоа како ќе настапите нивните локални избори? Видете, ние кажавме, овој наш став е од јули минатата година, дека инсистиравме и цел период, цело време да ја одиме со посебна листа. Така да денеска донесовме заклучок дефинитивно дека Алијанса за албанците. Може ли сега да се условно речено она што и господинот Касами го кажа дека тој кој што ќе се одвои од групата ќе го изеде волкот? Може ли да се чека? Господинот Касами нели кажа дека Ние сме се уште дел од Блен, ние излегуваме со наша листа за советници, ако одлучат тие поинаку, ние нормално на тоа ќе донесеме наша одлука понатаму. Дали е можно излегување од владата со оглед на тоа дека градите став самостојно да одите на локалните избори? Не планираме, бидејќи во владата има повеќе партии, една од нив е и Алијанса за албанците, така да не гледам дека ова е причина за излегување. Споменувате дека можно е да се присоедините повторно со Зијадин Села на овие локални избори. Можно ли е таква опција? Оваа куќа е отворена и голема. Значи тоа дека му нудите опција на Села? Сите се добродојдени. Знаете, Мисен Шабани дојде пред 10 дена. Многу активисти се дојдени што биле Алијанса, полно кои што абстенирале 3-4 години се враќаат. Куќата е голема и добродојдени. дури Израел Ахмети? Голема куќа е ова. Pa hajgare, do të thonë, tash kur nëse eventualisht nuk mund të arrihet bashkëpunimi edhe për kandidatët për kryetar komunash. A mbetet opsioni i zotit Taravarit të koalicionojë me BDI në zgjedhjet lokale, qoftë për listat, qoftë për kandidat për kryetar komunash, qoftë për Unë du të tregoj edhe të siguroj çdo antar të Aleancës për Shqiptarë, sepse shpekulohet me të madhe bëhet kjo si lajme të reme. Aleanca për Shqiptarë do të ketë listat veçanta 100%. Domethënë, antari i Aleancës për Shqiptarë do të mund të arretohet te listat. listën për këshilltar. Për kryetar komunash, tash jemi të hapur për bashkëpunim, ne jemi pjesë e Blenit, po çojmë mundemi gjejmë zgjidhje aty. Nëse jo, në bazë të lëvizjeve që ndodhin edhe ngjarjeve, dinamikave, zhvillimeve, ashtu edhe do t'i sjellim vendimin. Zotri Taravari. Do të thonë veç pak ta sharem, nuk përjashtohet bashkëpunimi me BDI-n. Tash për tash ne jemi pjesë e Blenit. Sjellim vendimin. Tash për tash tan për listën për këshilltar ne shkojmë veç. A mund nga sonte të nisë përçarja e Vlenit, për shkak se ata duan bashkimin e listave të përbashkëtave, ndërkohë që edhe liderët tjerë mund të kërkojnë edhe largimin nga qeveria, si pjesë e Vlenit. Ne e lam që grupet ndryshme të mirën vesh, që të shkojmë me lista përbashkëta dhe atë pranova, por kur nuk pranohet edhe sondazhi për ta zgjedhur më të mirin si kandidati i Vlenit, atëherë për neve është e papranueshme që shkojmë që t'i ndajmë si na kujtohet, thjesht neve na duhen kandidat më të mirë të mundshëm që mund të fitojnë komunën. Zotri Taravari, e keni diskutuar kjo ide, domethënë problemi. Të marr parasysh që një ndër akuzat e liderëve të Blenit, Ato nuk e nëse shkoni me lista veçanta, i bie që Ndihmoni Ne imponimi jon gjithë një ka qenë, këtë e kemi thënë prej qershor korrikut vitit kaluar, se duam dalim me lista veçanta për këshilltar. Sot e vendosim definitivisht, nëse dikush mendon ndryshe, këtu jemi. A e keni diskutuar edhe çështën nëse mundohen të nxjerrin nga qeveria, nuk e di ma do mund të
Čim a tu vendos prim-ministri. Se aici e formante venunos prim-ministri. Ne trebuie să vendos, s kim ja ima problemi. Po parim ne prim-ministri tash për tash keni raporte shkëlqysh. Изминатиот период имавте доста конструктивни аргументации во однос на излагањата во делот на оние аргументации кои што доаѓаат од господинот Изет Меджити и Билал Касами. На што всушност доведе до една... Ако не следите редовно, ние се обидуваме целата партија, сите членови, повеќето, речем се. Не сме кажале ништо лошо за нив. И тоа е така размислуваме политички. Секогаш треба да се оставаат врати за комуникација со сите. Меѓутоа, од другата страна, за жал не беше баш така. Бевме нападнати тоа грубо, знаете, со Нула, Етен, Волкот, Јагнето и така натаму. Така ние ќе продолжиме да бидеме конструктивни, да ги слушаме, да оставиме секогаш простор за соработка, и ако може и продолжеток на соработка, меѓутоа овие се наши ставови од кои што веќе имаме дефинитивна одлука и нема враќање назад. Заинтерварија до топкел се с домонтот зџивен на кандидатот од којата комуна речемот Јани Пенедивичо бедам пестидент изјави на празен кандидат. Не до инсистујте сондаже тие па анкетат мануре зједе секретарот комунаве и шо би мапате аршум. Сидот живоем јари од политики на баста асај да изјелим ведимете аршум. Меѓутоа тој ќе уште пред, че ата домонт изјавин кандидатот на се меченук пајтоани ме тоа a Cadisca definitive do compacto. Jo, Cadisca definitive. Per disa për këshilltarë është definitive. Alianca për shqiptarët çdo komunë do të ketë listën e vet për këshilltarë. Faleminderit. Faleminderit. Vi blagodarim.